Belai ke hambai Rokno lamsogo tini kok sanan bagai sujug mauni bagai जों साइमा चिन्ति प्रहास्तेव belai kheno जेकुनु जिनिस चिकन छानानो जों कतर खाय जों खागालायो अबयशै आं खोनाखा जे इदानींग जनजाति गौरव दिवस बर पालायमानि आफ्रिनाव लुखाना बुसुक बरक बां abo जों नुखा ससियेल मिडिया नुखा आं एक्सपेक्ट खायमानि 5,000 बरक फैनाय जैबाय बरक मंच बुतांखा ट्राइबल वेलफेयर रां कोटि कोटि बरक खरस लायखा बरंसो रेस्पन्ड बेलाय हामिया जों जत साइमानो बरक अनेक कम फायखा शेयर खालिमान ग्लाय दंखा अरनो जों सिना दरकार जे जनजाति मोर्चा बन फेवर बुसु बरक बां स्पेशली तिनि तिब्रा साराव तिनि जों जत साइमानो ताबक कायसा ग्लोबलाइजेशन नि जुग कम्पिउटार नि जुग ससियेल मिडिया नि जुग o globalization jugrogo irarogo o kok samani angkai belai khabo durbagyo ba lachma singsa hinma khakau जों साइमानो जे India is a democratic secular country जों सालायो India महान भारत महान देश तामजों हिनजाबा महान माने great country तामरे बगै India is democratic and secular country आमर बगै जत्तन India ना बै हामजागो बनि बगै India great country महान देश आपने इसे बगै तिनि जों Indian बररक अनेक जा जों थांखांखलाय आंनि जे थांखा अनेक इउरप आंगुरिखा Indian बररक रेसपेक्ट मानो तामके India is democratic, socialist and secular country. हाइने जों बर रेसपेक्ट करो ओ क्षेत्रगो जे जनजाति मोर्चा जे कक सामानि बा जनजाति नागरिक मंच रं सालायमानि आबो आंखे खाकावो आबो बेलाय कचामनि कक ताबो हाइ ग्लोबलाइजेशन नि जुगो अबहे साइ गथगिया जों सिगो तिनि तिब्रा हास्तिनि तिब्रा साराव बोसोक जों तरक लाइ दं जोंनि गोबां मा सामखायनाय दङ आंखे ससियेल वर्कार आं पुरि 25 बोसोर 30 बोसोर सामखाय दङ गोबां मा जोंनि समाजाव आं कमि नुगो जोंनि शिक्षा फर एग्जांपल जों बेलाय दुर्बल बेलाय जोंनि शिक्षा क्षेत्र जों उनक्लक लाइजाक जों जुदि कम्पेयर खालामो गुबुन देश बाय पासाबादि राज्य बाय मिजोराम नागालेण्ड मेघालय अर्थनैतिक रां फैसा जों बेलाय अभाब दिनै आउखौनो बिजनेस करै दिनै अजरा आं अबन सारामुसोगो आबर दिनै गुड इश्यूज नोंथांनि ग्राम ओनसोलाव दिनै बरक पारावबो ताक पइन्ट दै गाहाम मान गैया लामा गाहाम करै स्कुल गाहाम करै हस्पिटाल गाहाम करै कारेन्ट करै ओमफ्राय गोबां मा ताकफोर दंखो अब जों नुगै दं सि दं दिनै बरकटाबो हाजार बेकार कोनो कर्मसंस्था करै ओमफ्राय अबर तिनटा गुड इश्यूज दफानि बां जाते जों ताम खालायमान धर्म अब इम्पोर्टेन्ट या आं सामानि अब फेथ बिसासनि अब जिनिस आं ताम धर्म खाय दं अब कटरिया बरक सबचे तिनि तब सबचे तिनि मदिबो साबले सबचे तिनि बागै तब इश्यू हुंखाय पुअर गरीब
जों गरिबनो सिमा नायग्रोनायसोखा धर्म ताम खाय दं ताम खाया आबाव आंखो खाखाव बेसे इम्पर्टेन्ट गैया आं हेज ए पलिटिशियान कक्साव जों भारतबासि जों भारत दङ वी आर लिभिं इन सेकुलार कान्ट्रि डेमोक्रेटिक कान्ट्रि जों बनो हेज पार कन्स्टिट्यूशन जों मा दंनाय जों लोगो फान्डामेन्टेल राइट राव जों लोगो आरो जों जखन फरायफ्राव जों मा फरायो 7टा जिनिस दङ जागा देयर 7th ग्रुप जोंनि फान्डामेन्टेल राइट हिसाबै दङ राइट टु इक्वालिटी जों समान तमा प्रधानमन्त्री तमा नि प्राइम मिनिस्टार तमा नि राष्ट्रपति तमा लेबारार वी आर ऑल इक्वल राइट टु इक्वालिटी जों समान अधिकार राइट टु पार्टिकुलर फ्रीडम जों फ्रीडम दं राइट एगेन्स्ट एक्सप्लॉइटेशन जों जरै बैबा एक्सप्लॉइट थोंजाखांखलाय थकिजाखांखे जों आबाद प्रोटेस्ट खालामो राइट एगेन्स्ट एक्सप्लॉइटेशन तेका दं राइट टु फ्रीडम ऑफ रिलीजन जों जेखुन धर्म अर पालाय मानो अब इंडियन संविधान सही दं राइट कल्चरल राइट एजुकेशन राइट टु प्रॉपर्टी हेर कहमाचिनि राइट दं ताबो जे सानाय रक जे ख्रिस्टान रखंखाय एसटी नि बाद दंनाय अबाय साइ दं हांख्लाय जोंनि संविधान मास्लायनाय आवर इंडियन कन्स्टिट्यूशन शुड बी चेंज शुड बी मडिफाई जे सानाय आं अबाक नांगौता जे संविधान बरफ पदे परे ना परेया बा बुदि बुजिया अबसान बिराट आन क्वेश्चन बिग क्वेश्चन वेदर जे अबाय कक सानाय रक बर संविधान पदे परे परेया ना सिथु साइ दं अबाय जुदि दाबि खायनाके लेट कन्स्टिट्यूशन चेंज बार संविधान चेंज बा खायनाय जे ख्रिस्टान एस सादुन माया एस सिंग माया के कन्स्टिट्यूशन साथुं कन्स्टिट्यूशन तामसा आबाद बोदे जों मासलायनाय बनि बगै आं खाखाव अबाहेराव कक सामानि आबो गोजाम कक जों जेकुनु व्यक्ति तमा कत तमा चिकन तमा गोनां तमा गरीब तमा गोरै जों जत संविधान मते मासलायनाय आबो कक खाय धर्मनि व्यापार जों जो साइमनो सेकुलार कान्ट्रि इंडिया इज वन ऑफ सेकुलार कान्ट्रि आं सिगां साइथांखा महान देश भारत इज महान देश बांबा बिकज इंडिया फॉलो सेकुलर कन्स्टिट्यूशन बनि बगै आं तिन अमल सानाय जे जोंनि बिसिंगो गोबां बरक बुजिया दं आबो जों ता मा बुजावनाय धर्म आबो बिश्वासनि व्यापार आबो जेखुन धर्म खायनगाय आरो जों खाकसामा मानो पीस मानो खायनायथ' बाकुरै अनेब्र जों नुखाबले इस्कन राव थांनाय दि रामकृष्ण मिशन थांनाय दि गोबां मा इंराजि राव बाहायनो इंलिशमेन राव यूरोपियन कान्ट्रि बर राव अस्ट्रेलिया इंलैंड फ्रांस जों नुबले बर भाई हिंदू हबे बले देयर नो प्रॉब्लम ख्रिस्टान राव बर खागाखा हिंदू गांखाय बर खाकसामा मानो बा पीस मानो उमथु everybody have right to change his religion right to believe right to worship chini tongo जों नुक तमले गोबां मा इंग्रेज राव इंग्लिशमेन राव अस्ट्रेलियान हुंदी फ्रांस जार्मान हुंदी बर इंडिया फायै इस्कन धर्म नाय तंगो बर भाई हिंदू तंगो मुस्लिम तंगो बुद्धिस्ट तंगो नो प्रॉब्लम नो इश्यू बिकॉज रिलीजियस मैटर इज ए पर्सनल मैटर जे बर व्यक्ति आ धर्म खाई पीस मानो बखाजमा मानो ओंखाय बखायनाय आं हिंदू खाई मानो बुद्धिस्ट खाई मानो मुस्लिम खाई मानो ख्रिस्टान खाई मानो दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर कंट्री ए आवन बगै अ कौरनो साननाय बगै आंखे बेलायखे मुसु गया माजोंबो सानाय न आबो नु कोनिया किन्तु जों हेज ए India is now taking part in globalization tongtini actions of thought actions of views kai tongsun there is some tau tun gase conservative feeling bakha chikon chika tonglai angkha gawo
tei bichini India ro tolaklai thangnai tabo ang sana me kobasi chini tibrasaro asole जोंनि निजेनि व्यक्तिनि कक साया आं जे बुसिमानि chini tibrasaro angkai बै दागे जागौ बै उस्कानि रो जागौ ओंखायनो ब सासिनाय ताबक जों नाइट नो साइमेन chini tibrasaro बिसिङाव अनेक जों ताबक गासाय दङ आं खागाव जे अमाय कक सानाय रक ओ व्यक्ति रक बनि जायते गुस्ति बनि बसाबुतै रक आं खागाव जरबो जत्तनो बर मिशनारि परै दं हलि क्रस परायनाय डन बस्क परायनाय सेम्पल परायनाय आन्थान प्रमाण दङ नों सेदाय दं ख्रिस्टान न हामे हय दं ख्रिस्टान न बरंस नि बसाबुतै नि ताखु बखु जत्तनो बर ख्रिस्टान मिशनारि परायौ अद्भुत ব্যাপার आव पाब्लिक साइमेबले पाब्लिक नुगै दंबले धर्म आबो के বিশ্বাসनि ব্যাপার आबो एकदम व्यक्तिगत ব্যাপার जों आबोनो आसल आं हस्तेकब खायनो मुचु गया आं साइथां खबले मा रिपिट मासाव गोबां मा ख्रिस्टान दं ताब हिन्दु उइ दङ के बरखन सानाय नों ख्रिस्टान हिन्दु मांगिया नों हायदे पदबो खायनोबा थानि इस्कन मिशन थानि इस्कन आं थांखा दिल्लीरो थांनो गोबां मा साइब्र गुफुर बरक हिन्दु उइ दङ बुद्धिस्ट उइ दङ के बरन सादि ए नों ख्रिस्टान बरक नों हिन्दु मांगिया बुद्धिस्ट मांगिया नों सादि what a funny thing मुनि कथकसिबले धर्मनो जदिसि अमाय कक साखा angkai abo asole belai sayangnai abo belai funny thing abo खाखावो हेके सोशल वर्कार जों त माने जों तिनि बिसियाव जों डेभलपमेन्ट माने उन्नति पीस जदा खाखसाव माने पीस माने जदा उन्नति ngु आरो जों मार फ्रनाय बनि बगै आं खाखावो जे तिनि बिसिङाव बेलायखा अनफर्चुनेट जों बैनराव हायनुगिया नोंथां नागालेण्ड मिजोराम अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल अनेक थांखा आरो गोबां ख्रिस्टान दङ बर कोनो कक बांगिया बर कोनो सालाया चिनरंखाय जिकुन सा जिनिस आवनो जों सालायो नांनुया सालायो आं खागौ बोरबां साइथांखा जेवाय सानाय रक आं खागौ आबरने बखाबाय बरक साया बर दागि जागै बर बैनि उस्कानि खोनागै बर अमकक मासाव इट्स भेरी अनफर्चुनेट दुर्भाग्य तेकासे बलाय कक आं तिनि मासानाय आं तो सारा दुनिया गुरु नक साइमन प्राय 10 बছर सिगां जों कासे गुवाहाटीआव मिटिं लायखा जत नर्थ इस्टनि बरक दं आफ्र नागालेण्ड मिजोराम मणिपुर मेघालया अरुणाचल प्रदेश त्रिपुरा ओंखा आं क्रस त्रिपुरांगै आरो थाङै मिटिंआव थांखा जत तिनि लिडार मांना ओंखा बायदेबाय आसामिसनि बरक आनो सोंखा आ मिटिं सोंखा जों आइनो माने डिसकासन फैतलायमोन ता फ्री डिसकासन मिटिंनि परेव Bwsa Jamatia nini among your tribe among the communities Bwsa bisingo Tiprawo koijon kurputi tong hisunganobo how many family how many person among the Tripuri community Bwsa community you have a kurputi hore kanabo ha sunga Assamese cross sunga kang utoromaling thangka tam koksamani kang to abro thelkhaya thanga ang to saimea tongano ek dujun tongano an siamote ang saka chini bobagra tongo bo agro mahung tongano kang saka hardly rondi maybe hardly tongna ang saka not less not more than 10 long saka so screen na hisaba kurupoti tinoro family kri Bwsa bisi bobona jakha ari tam samani kok niso na whole society wasi no rondi price 13-14 lakh kau ara bisi si nin pas hojon si nin donai kurupoti bo blayona jakha kang saka ঠিক আছে aw tang do saimelia you tell from among the communities Assamese aro Mijoro botong Khasi botong ke Assamese ano saka bon ane sinamote bosau in Guwahati town itself boke onon badreisi only in Guwahati nini Dibrugarh boro Sibsagar koromata bon town tong kintu bosau ani sinamote Guwahati wasi more than 100 hisau pure Assamese abu Assamese sauna de pure Assamese Guwahati to kong borok tongo
Marwari tongo nini kabang jati tonga daga kintu bosao pure Assamese khas Assamese rok bisingo more than 100 family kurupuri tongo shopor inka apa nadi busuk phelegasin eke in Meghalaya Shillong masa anu bonus sao baru sao even in Shillong itself I know there are more than 100 families having unlimited income kurupuri e apa na kawan sao ngasung baru sangka ani te basa baru thangka 14 লক্ষ 15 লক্ষ বরক চিত্রহা দং তাবো তিনরনি তিবা সারাও কোথায় বারা তাবো হার্ডলি 10 12 ফ্যামিলি ngane rangana unlimited income kurupoti ngai sungboro thangka ei abra nangke nok phiro khayam ble wan so sungboro thangka sungboro tong biboro tong ara bisi singkhai tabo sa he khojang lage kisang mani chaya haing mani chaya boro kabang ma double benefit mai dong amaro kokti sabo wana ma singsabo ang nai khable social media go kisang ok double benefit nai dong pu es di benefit na wo tei manu di na wo abo si hingsa abo si mol klai dong khachini boro busingo what a wonderful statement ei ora na kumana wo sung mei ni ke chinti baharo sung balai ke tolak laija ang mana baron masao जों जोंनि बिसिङाव ते जों बाहा कुवार मांनाय बाहा कलक मांनाय हामजागलाय मा दंलायनो जों जों थावायसा एसे जों क्लोजनेस फेलोशिप आं बनो आगे बकसाव we have to compare other society नोनि मिजु हन्दे नागा हन्दे बरो there so much closeness बनो मितो बनो फेलोशिप दंगो बनो बिस हिंसा करै बनो नायस्लायमा करै जोंनि बिसि हिंसा ताव ताव हिंसा बा Tiba sarau Kristen rok agok tongkha. Tiba hasa bising mana ini di, awo fact angkok saya tunggu, je highly educated, je court officers, borong background ini di, maximum borok background Kristen school pura nih borok, ba borok ane teni Kristen ngai. So nui tong, borong way of life, borong tong sama. Sabo tini culture to unai kai tong ba, so Kristen borok so culture nak pau tang ya. In Meghalaya, rich culture. Mizoram, rich culture. Then born rich. Mizoram, they are 99% Christian, but their tradition is very rich, culture very rich. But traditional way, basa hoite joton rich. Ei omar ono chung mansana dorkar. Christian angkhaina chene culture kamai thangnai, kok kamai thangnai, samung kamai thangnai. Abo Bhagin khaba. Borong show nungai di culture religious is different. Animote. Angkro sociology student ang say mano. Don't compare with religions, culture, and language. Sin language jablo mo yakhtabo. Sinta mung khaba tinti basaro. Sobche sinta tolak itong. Ang bono baror maso. Taburan ni tini kok borok. Takun kuno thing yakho. Na Bangla be suinai, na Devan negative suinai, na Roman ma suinai. Let government decide. Na CPM khaika, na Congress khaika, na BJP khaika. Abo se thing lai me kho. Let government decide. Abo se thing lai me kho. Nang sai dong ko tai dharma na ko sai dong ko. Ni language thing ya kho, kam tung thing ya kho, sam thing ya kho. Bor da tung sok dong kha. Amon bagai angmon bangai bisi reaction ra musu ya. Tabo jotno jong sai mano. Tabo age ne he din kri kha. Ta globalization ni juk nini hal chajo ang nango an chajo nang nango si om hai khang ya jeng ase conservative way si kon cha bakha ka thong khai jeng kha go tei busung tolak lai nai mani ba jeng jaga kaham jaga chini unnoting nai jaga peace mani jeng thanti manai jeng ar ma thang nai teni jeng religious is a personal matter abo change nai hindu hote christian hote buddhist hote phane muslim that is personal matter. Abo ke borok khlai meya. Te mur interesting lama sanai. To na laugh hamjang mani. Jingda mana khaiba khaba. Hamjang mana ke mana khaime ble. Bo ni group ro hamjang nai, bo muslim ro hamjang nai, bo ni christian ro hamjang nai. Jekun ta din family buri khon chala phana. Hamjang mani to abo ke borok khaine meya. Abo hai abo religious same thing.
bo hamjago ar thangai bo khakchama mannai bo peace manai, let him choose. Kebo ka he nang Hindu semangnai nang Christian semangnai obo to kono kebo jobrosi khlaimia. Ekai love jinis love mean what ba love is love. Ting bro kongma to Christian kaji to deba, Hindu kaji to deba, Muslim kaji to deba. Nang bro bhai nang Hindu ta kaji de, nang Muslim ta kaji de, nang Christian ta kaji de homaya bole. Ei over no jeng kahang ke mawa sona hesi. Religious matter abo to tini ব্যক্তিগত ব্যাপার abo hamjangni ব্যাপার jaga amona hamjago ang ara thangai ang khakchama manai ang peace manai let him choose. Ei abrang barbar sawo India still till today India is secular country, India is called great country, democratic country. People love India, people support India, Indian ideology, Indian thinking, Indian culture. Still people love hamjagi tong barok tungna. Tabok ang khnagade chini koijon borok even chini tabok ni special chini BJP government borok de tabok process roi to mani nini common civil court marok aborok mane nini one nation one religious one election ama herok de train kai to mani aborok ang khakago aborok Bwsa yangnai जों माखाखानाय India is secular country, democratic country, और जों जतो community दङ जागा multinational दङ जागा बनि बागै जों बनि बागै आं अबनो सानाय जोंनि हम चिकन चिकन thinking रखना जों अब जों serious खोनायाखै आं खागाव जोंनि बरक जतन जाबो सिजाक दा most of them educated जों law बायमा दंनाय संविधान follow माखायनाय जेबरक व्यक्ति जेकुनु व्यक्ति आंबो गोसाव बरक भारत संविधान बमानाया भारत संविधान में दं यांखाय अब प्रॉब्लम नाय हामबाय।